Kei te mahitahia oranga tamariki me ngā iwi o tauranga moana. I roto I tētahi whakaaetanga hō e kitea atu ai he ara whakamua mō ngā whānau Māori. Hei tā ngā iwi o tauranga, kāre ngā whānau I paku whai hua I ngā momo mahi I mahia I ngā wā o mua. Nō reira e tika ana kia takahi ara hō. I whakatūwherahia he whare hō I pāpā moa I te rānei. Hei whakaruru hau I tēnei kaupapa hō nei, I reira ara paira tāwhai. He whare hou kua hura, he hono ngā hou anō hoki. We're leaning into the change, we're leaning in and we're putting ourselves into new spaces. Ko parirau te ingoa o te wāhi, koe nei te tapu ai tuatahi mo te hononga I waenga ia oranga tamariki me ngā iwi o te rohe o pāpāmoa, ki te puke, whakawhiti atu ki Paenga Roa. There's a lot of work to do on our side in terms of reaching out and sitting down and meeting with all of our iwi and our hapu, our Māori NGOs and our marae. And on top of that, also going out to all of our kura Māori and engaging, what's the engagement going to look like with our koanga. Ko ngā tuere te kai whakahaere hou o te rohe, ko tāna hekimi te tatau paunamu I waenga I ngā iwi o ngā pōtiki, ngā te pūkenga, waitaha me tapuika, e noho nei I raro I te marumaru o te whakaruru hau. We think that they've sort of developed practices that haven't worked well for Māori. So we're trying to influence the way they do things. We want to be involved in some of the things they do, but more we want to be focused on actually helping whānau to build the capabilities that they need to be the whānau that hangs on to their children or has them returned to them. I tēnei wā heneke atu I te 5 mano tamariki I raro ia oranga tamariki, 57 ōrau he Māori. Ki te rohe o ngā parirau, 60 ngā tamariki I raro I ona parirau, he tata ki te 70 ōrau he Māori. Hei tā te kai whakahaere o te waiariki, kua kitea tonu ngā hua o te kai whakahaere arohe hou. He's got connections in the community and with iwi, and he immediately got on the phone and started talking, and that de-escalated the situation from what it could have been. I just think back to a few years back, and it could have been a very, very different result. He pai tawhiti e whaia nei kia tata, rā paira tāwhai te karere.